Ukose amatafari we. Karame namute. Wiriwe neza. Mbona watajya uca amabuye n'ibiti. Amba. Uragira ngo bantanga umwanya. Reka. Kandi saba gutanga umwanya Mpaye inka udatu. Ntureba nuza ura musaza arya ninde. Gasamagera ntabwo uri kubona kare kuzamuka. Ndamubona. Mpaye inka data. Ahubwo se niwe wenyine dore na nuza na Gaspar do. Yabaye. None bararekeza wowe bimeze bite? Mama kuru nta makuru mfite. Mpaye inka data. Ubu tugiye mu gitaramo cyanda bato. Reka da. Imyaka 25 bamaze bavuga ubutumwa. Ubu uyu munsi ni yubire yawe na anniversaire. Izabukuru. Reka nta makuru mfite. Ahubwo umva udatuma ntanga umwanya. Reka nyabuneka utansigareka nshiramo udukweto. Gira vuba rero ihute witegure vuba. Ubwo nje ndikubona nta n'ubutumwa wavuze ndaje mbwire n'abahanga hose. Ubwo ndaje ubabuke tuhite tugenda. Sawa kashiramo udukweto. Sawa. Ishimwe ryuzuye imitima. Ndabatumye family kwa mwitoro ryo kuruyaga. Ni ntara ivuga ubutumwa rya Rusororo. Vuze ngo iki? Ndavuze ngo ndabatumye family kwaya. Yabateguriye igitaramo cyo gushima Imana. Aba bazabagira bati Ushimwe Yesu wajutumye ukaduha Imana nzi. Ibyo koko ashimwe Yesu watumye kuvuga ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo. Dore ko zaba ari kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 bamaze ku murimo. Ese ko muhishiwe cyane ra? Bazaba ari kumwe n'abakorari mukunda cyane. Ariyo abakurikiye family kwaya mu itoro rya Kacyiru. Torero ry'Imana muraho, bantu b'Imana muraho. Intumwa z'ubushake yo mu itorero rya Nyarugunga. Urugendo ntibasubira inyuma. Ndabatumye Junior yo mu itorero ryo kuruyaga. Yitwa Yesu umucunguzi n'umukiza. Ndetse n'andi makorari yose yo ku itorero ryo kuruyaga. Sibyo gusa kandi kuko kuri uwo munsi ndabatumye family kwaya izashyira ahagaragara volume ya 4 y'amajwi ndetse na volume ya 2 y'amashusho bise Nyeza Mwami. Nyeza Mwami nere ndushingwa. Unyeze mukiza ndushurura kwera. Iki gitaramo kizabera ku itorero ryo kuruyaga ndetse no ku bantu batazabasha kuhagera mutuye kure kizaca kuri channel ya YouTube yitwa Ndabatumye Family Choir. Ni kuri iyi sabato tariki 30 z'ukwa 4 mu 2022 ku isaha ya 8 zuzuye. Nyaboneka baca umugani ngo umuhanga kurya ararakarabye. Bantu b'Nyirakavogo namwe Nyakariro ndetse namwe Masaka Rusororo ndetse namwe mwese murararitswe. Muri mama wetu sawa